Rutua aburi diwotin abedu katamone kona mette ke kwan buk maduong ano ni kara yo meluen ikom balalu eni yot mapelare yo meluen ikom balalu ki Rwandis tutsi eni kidong jo eni magi chwao Rwandis tutsi ni yo ne yot maraj luen ikom jo eni yot mapelare dano mere kono bino mere kom jo eni ma chwao balali lo bachuli dano chalo pen mugigi luen ti ma yot kom jo eni mapelare ludiro eni weng magitiga chwao ni balalu umete ke bedi lo bachuli ni luen kom gi yot mapelare pien ma chel jo magi chwao ni balalu umero bedi ubetie lo bachuli pegi over 1%. Well, 1%, when you're getting like 0.5% of the population, when you're 0.2%, man, you're coming ni gain pegi to air one, and 1 year we are decision maker. One machado, luak maduong me ya chuli one mati a decision maker. So, dano chala Akol Athony gi, dano chalo pen Mogi gi, dano cha Rwot Apire gi ki dano duju egu magitika chwako ni balalu mero bedi iloba chuli ni lok me yo me lwenye kum gi dwa ta neno gin matie ma chel wan machala chuli wachago lweny gin magluoni Cold War wachago lweny Cold War ikom balalu Cold War chincha wajo madua dada awaji ni watwero kero yat ipi chiwa chwada ke besen jengini maro jengini tautumo waromo chelu jengini ki poison ki kero poison no muromo ilak atero chi tela tumo ni big chelu mer ko diai kau chelu dia toya tinene so what do you ki tools mela le Cold War ene yo mabe lo ma wan to area mo ki balalu ikinwa unyoki ki lobo mamekwa pien kombe de dano charo pen Mogi gucha mogo matek ki NRM dokitiga cham under NRM government way chawani wano ngeyo mabe ni la dit pen Mogi unyo professor pen Mogi uno bedo mamege chalo vice chancellor Megulu University ni because of the interest of Museveni ye omine gin eruni it doesn't mean ni Rwot Apire gene dano cha professor gene pen Mogi uno riak mo pe wi pen Mogi kenyo kimio mer bedo chancellor me bedo vice chancellor me Gulu University simply because ni anti loyal to Museveni chwako NRM mar NRM ya chuli kenyo lo wana ngeyo ni pen Mogi gia ye gena igu bedo jo mauno gi loyo youth wings gena igu kelu lok ni NRM youth wing ingo in northern Uganda ana ngeo ni pen Mogi gia ye no ludirme youth swing pen Mogi kila megodora ki jo mukene and jo any when ki rewarding get ki big position ni Gulu University ichawa ni malte walneni la megodora nyo sister Dora nyo Dorothy tie accountant me Gulu University she's a very strong NRM cadre she's a very strong NRM supporter Wangeo mabe ni mzee pen Mogi obedo NRM kada mo matek total from beginning para waichawani. Mzee pen Mogi bene tiki dago mati Rwandis tutsi mati enkaka pa Museveni gini. When your interest pa dan charo pen Mogi gi Rwot Apire gi dan charo Akol Athony gi Ojara Mapenduzi gi Weng tieni balalu umiro metike bedo iloba chuli pieno Ojara Mapenduzi mero bedo ngat moiken mer madlago blogo mer ngwinye ka moiken chalo malaya pien kam Ojara Mapenduzi ti ye mirni eni chene weng igag bore dogo
Ojara Mapenduzi tieme Rudy ni Ojara Mapenduzi mabe ne mer ke lung Rudy pien chamu dunyu doge weng mer ne penye winye igen marach kun enti one of the culprit ti one of them marach tutwan wangeu ni Ojara Mapenduzi yo en maake la cho nyoki custom kwana mabiro paga di guluni weng Ojara Mapenduzi ene oberu ki plan ene okelo plan ne omer ki ding yo eguni weng kun mirgi tieme chamo chente enoni Ojara Mapenduzi gudi yo go kumbe accident ka time yo ene madwa ta kone na ria ene to adel Nye Saint Monica ene yo kera ke de kere Ojara Mapenduzi gu chamo chente ene weng in a corruption gene scam kuchamo weng sur corruption yo tinen kong way wal company me Saint Maurice ibgene wal me Saint Monica ya del Saint Monica del ti combedario ma wal ma chel ma waga no mer ke go weng ken we mer bed yo gudi Ojara ge uchamo chilling almost triple kamo chene go bot Saint Monica del ni pewo bi baro ngomwu pewo bi mu gene wu en chene me dion gudi ni guchamo go so actually mero yap dano lukuo chado Ojara Mapenduzi gi Ojara Mapenduzi pretending ni en dano mabe ku dano maracha dada lakuo mapebe ato erwa ne kidoge ento right mamegwa majority of population mamegwa giti uneducated wigi pelaj wigi petamo matut pegu kwano peti lokani ayeru ga ayera pegu kwano ene wego ngat matiki nero mati mabejo chalo liendo kuma ke giki nganga gi juma ku kwano mabe magitiki dero mabe metelane achuli penero gin enune achuli enero en politics eni mi boda mekin gang eni mati ki bot Mapenduzi gi eni Mapenduzi gi gitiki politics eni mela nywen mel we monto ki mon mati desperate mio gi chilling mugu matino tiene boli chup kenyo nywena wigi ento kuno dano charo Mapenduzi gini ene gen lo chara chuli dano chara kolgi gena yelo chara chuli ngunjo amoro unyoki lak south kilak north I mean unjo amoro kilak north utim be pe odwak wa bibini e parliament utim be pe odwak wa dano charo Akol Athony maberu mer charo mieno pego mapuru nywada ti so greedy mirni cham gin mo ken iloka chente dano charo Akol Athony gini twertier wala tene miri pa Akol i chente diru karoko miri pa Mapenduzi dit o karoko ilok me chente eno we abedu kit ton language chincha gibiru ka nyweno we actually i radio rupin gitamni giriek bada peti warga mo ken ma windolo ulo ke Ojara Mapenduzi peti ka mo ken ma Ojara genonyo kilwoni Akol gi gena gucheru gam lu dir mu Akol gi cheru gam lu dir ego ke ken gang lu dir ma konyo gen magitiket gi ka chel me ya ngom pa chori guber so selective me yer jomati in their favor me yer lu ko lu wodgi why is it dano charu gel baro lanya gini peo chwalo gi inoni ku yere ka ken gi ken ku jere ikin gen macha du ku ki ken aya don gibiro gidugu ki report me vodo me nyweno wi achuri apenyo Ojara awenye ne ukel recording ki video gine magi logo kunu weng ini nyi president video recording en ke yem releasing wan watika miero wa winyu no lok pangara chel wa winyi uriem Andrew Kero ulogo ningo Chief Justice o win dolo chiga moi o wajo ningo ile rune o wajo ningo Akol Athony ulogo ningo nga mu logo ningo kawe wan machara churi wa mogo the rightful judgment bien kombe wan machara churi we are ready for judgment mamego be better mocked we are ready for mob justice ikombere wabi chako kikomdu tela mamegwa kadong wabi bino wa chako donyo dong ikombalalu
pen lutela mamekwa gena yegitika kelo intruders ilobo mamekwa gena yegitika supporting the invasion of a chole land gena yegitika tamne di kombedi loba cholo miero ki invading oko pen kombedi giti nene di gen kit magino chentero unyo ker giti no chenteni kira ki invading loba choli perach peni gen gino huge sum of money out of it tinerne an mera ng'eyo kuo pa Wod California ni wachon ang'eyo kuo pa Ojara Mapenduzi wachon ki kitu mai ang'eyo kuo pa Ojara Mapenduzi wachon ki kitu mai no waluoni gene ge uno waluoni ge la ram donc miri mejami lobo dit to twale kom Ojara Mapenduzi acting very well time char ena foyo anyway joma ming peketwaro niang dan charo Ojara Mapenduzi ka ini ming mapeti dan ma riek mai tamaje matut you don't analyze politics you don't analyze things so pay nero ming pa dan charo Ojara Mapenduzi pay nero ku pa dan charo Ojara Mapenduzi pero Ojara Mapenduzi pole chwalo jumu kene front ngo i front line no front battle en dong angete ka enen ene ko style wenye ti borno ti bor dano charo utema wen gi ka nganga gini gitute ni nyingi pe winye enwe ko meno ku choy lutima ranyi go ku recruiting lutima ranyi go duan tai kin gang kenyo ki chwale ge front page ki chwale ge front wo gen no gena ikun giti master plan ene timo maraj to twala chori gen ma wana chao timre we chao timo mob justice we chao luenyo ke kom do tela ma megwa da tela mo ken manye winyi land scandal unyo ku mengom charo lokom charo Ojara Mapenduzi ge chara Akol Athony ge charo Mogi mer nye wincha winyi loka ku ngom pa chori madua tai lok me ya ngom ya moro kuida Mogi winyi ye mapol so jo ene ma nyingi tiga winji lok me ya ngom ya churi ni wamaku gikitol machik ila erunek bene u ya ngom inside me pa witch ana ngeo ngom mai la erunek u ya kibot lukin gang ti ngom over 800 acres yes over 800 acres kom benetika toteni dano mer a ko wenki ngom erni Aria me omago abera sub county pienda bera sub county ki poko ki kompara back game omago ngom er mai leru neti mer yagone omago para pat be churu liero ubiro mago wa ya bera aria eni weng anangeo so dano ene weng lutela mamegwa tiga nego wa chuli amiera wechu kama leng lutela mamegwa ene ti nego wan no chakatin we chaku nego lutela mamegwa chalu mone wa dano ene manyingi winye kuo ngom iyago ngom ila runek is one of them Akol Athony do bibi rudi kikome Ojara Mapenduzi rudi kikome la kuo Mogi la kuo mapelare dogdana machune chola dada so joni ene umier wan magu gikit kitol macheka chori wachaku gen magaluani mob justice ikom jo moke ken magitika treating one in the name of leadership gitika pretending ne gen lutela kun gena yelu nekwa gena yelu chubwangwa gena yelu kel pere komwa gena ye gichara choli ko bot Museveni iwel me laba kage bieno kan gipyako nyer wi wakilok ming radio station Gibiro bot wa kain gi pretending dan mabe kon gena yelu chatwa several times ni Ojara Mapenduzi winye lok me kuo ke corruption several times ni Akol winye mapoli lok me ya ngom ya mor several times ni pen Mogi winye me ya ngom ya mor several times ni ila winye lok konkuo wacha ne Kilok me puo lim chani me talo oil. Ila runek amama babazi. Kingara che lig bine. Makombe team minister. I think team minister of security.
So wang'eyo lukuo dong lukuo wan pe wachako neno ne chalo gin pe wabedo ka war ng'at mo ni la dit ng'at mo wuon war ni la dit mun la kuo ting cha wajo daka nuoyo to ni ng'at mo mier gen ene la peko la wuri matikin gang enuni ene mier nen chal la remi pe bet ka chero ka magalu rem chalo ke Rwot Apire gi dano ma lukuo cha Rwot Apire gi dano cha pen Mogi gi lukuo dan chalo Ojara Mapenduzi gi dan chala Akol Athony gi un jo amoro timbe pe odwokwa la kuo eni pe odwokwa bibi eni ma wayo morego iko ngom pachuli ni utimbe pe odwokwa Akol Athony parliament un jo megulu west utimbe pe odwokwa Ojara Mapenduzi kamete ke kwada wa kamete ke chara chuli Ojara Mapenduzi in ka miero no ministerial post ikamente pa Museveni pe chet ka yinyo ministerial post mamigi ni woke ngom pachuli pe chet ka yinyo post me minister mamigi ki ngom pachuli pienini tawni yini ngeo chat tutwal chingche parliament icharu zakego ni wege non position ichero do ichako wachode wa speaker gi when speaker be parliament going free tiga yinyo police position Ojara Mapenduzi ka uneno kama chenda ti ye uwinyo kama lem ti ye dine kuno charo ngwechet pretaining charo ngat maniang tutwa ka ubiro yongo logi i radio la bodo tamani Ojara Mapenduzi dar mariak tutwa ento wan mawacha ngeo Ojara Mapenduzi ni chake waki Pandwong primary school paka wekitu mai uchero kwene Ojara wadon kid get down kid gum. Wadon kid get down kid gum. Ani kuma kwani Pandwong primary school. Gang me cher Pandwong primary school. Gang won't get less than 600 meters from Pandwong primary school. One Ojara Mapenduzi uberu kenyu charo a teacher. Pandwong primary school. Ange umiena gi chalo gdeo umiena chelti la mayor de gurukenu nyedeo la mayor mana kuo be en chalo Ojara Mapenduzi so darma pol i gurukenu peke nge kuo pu Ojara Mapenduzi peke nge right pa Ojara Mapenduzi en cha wen berka pretaining kenyu inge ni gen gitiki politics money mati chip ni umire chok mon angwena bichel were bet ki muko maduong i bet ki pa oju maduong ki pa mer maduong were no ngo kui those are just stupid kind of politics cheap politics market training ki nyuki playing ki wi palucharo one way guru ke wangeni Ojara is just a womanizer mo ata la chok mon ila tera ngo itiki mona bichel lutir ni nyata tatima bo so enoni igulu kenyu kitika yer lutima bo kiti yer lukuo lutera mabe muchwinyi noni kideg yeruge mani timo maraj tutwan matika chweru chwinyo mapelare pien walogo ki chalu dichenki di wo chwiny wan jumu kene tika chwe pe liet pa jemi matika timedo bachuli bat lukuo kilo yak mo kene ya chuli peki tika neno jemi makumeno ana tika nene ni umiro MPs mamegwa ene magite kinero mabe me konya chuli ni kubet katimo gen makiluoni community sensitization kifoin dano illiteracy tima tek totwale kin gang kenyu kuya ping tima tek totwale kin gang kenyu so wun dano macha wun Gilbert olanya gi kinganga gi kitim mugo ene mado oro utike miri me defending ngom pachuli me defending gang pachuli unyudikat pachuli ni omiero tim gen makiluoni community sensitization wafonyu dano and you for a metric dano ni you should join us ujoini wana ria dek money in activism we dwanwa wachwelu matek dwanwa pekaka pien kape wo logo pekaka ngat mo matwel lok pekaka mapat ke wan peke wan machalu tiana chuli pien lutele wa kumbele dong pegene gene yelu chat wan gene yelu nekwa gene yelu kol wan wa so wan po twer metiki geno dana makumeno dan charu ila runege guri yo
i parliament pe mwaka makaro piera rio kumoko kunli ting charo uno miera lok le malit bir way dong nyodo pa mien gigi kene ye rate me be parliament so gin batia churi wachago mob justice kom do tiano gi ikum legi kum jemi gi moy ken makwo do tele mati charwani wachiru by force in the same way makitime Buganda ke Western Uganda ke noni la tele muni charo ngatmo ki cher ki to banana plantation ne weng ki cher ki to mwanyine weng nyu kofi mamege ki to weng om so gin mati ma charo wana churu mier bo beru katimu gin makumeno la tele matika charwan we cheri fam me wo to le ne weng wo ne go le ne go weng wo ge go pe o gang mamegwa wo ge go pe o ingom mamege mano wilo tigang wo ge charo jar matin miena tie eno roj eno ugero at oi wi miene I roj kenyo ete no tiga nyweno widano tiga nywara chuli tiga nywar megidano kichede mugu ming ko chileng ali bapa ali piare ni boli chop me berka nyweno wi mege en mege ne mugu be no gutwe la winya le pour ki berka ke lenge ko jar ne gwele ke kun ina ye to matine ko wachuri ina ye to chien magitine ko wa achuri wang mubano bija pe wene wachego lwenyi kom jo matika charwan lwenyi no mero bed lwenyi no mugu pe lwenyi kom gene ken bo lwenyi kom do tiano gi mongi charo jar Martin Mapenduzi monde dwa ta ken penkeno wachego lwenyi kom monne ke lutiano ne ai waju chincha wai ni kore jo ene weng kitim identifying lutiano gi uchaka tin uchwa lan chal pa lutiano pa jar Martin Mapenduzi weng wega chak bodo nengo I social media uchak bodo chal pa mon pa jar Martin Mapenduzi weng wachego exposing o bol chal pa lutiano ila ripunek weng I social media o bol wachal pa dagone weng ki secret wa ki asset magiti ke weng ki mak ki chwal bora we ana on social media we must expose them daro chala ko lo nyene moy ken matikere business se chalo me char ko gi kinga ngagini weng uchwala nying business ki ngongi weng nying le ne fam meti kwene uchwala weng details enoni wa posing wa kere wa exposing weng YouTube kaen we exposing weng social media we ka chwelu nge ka jemu dugu twaje kanyama wa ngeyo ni fampa Ojara Martin Mapenduzi tikany fampa kol tikany fampa pen Mogi tikany pen Mogi tika set makuman ile runet tika set makuman kuman tiki jene fam makuman ka charo an ile runet fam angeo wa details maduong about pen so ginmatie wano mier wachak exposing I will join the force with everybody matika lwen menene ni dikad pachuri kiyubo menene dikad pachuri kegwo so eni umiero bechalo lwen achuri umiero bateru gin eni chalo lwen pin miri pa Johnny pa Rwanda Tutsi pa Museveni gi ke utema wen gi gitika mier gi yak ngom pachuri by force by power gitika mier gi yak ngom pachuri by force by power so one be umiero lwen by force by power pin ka pe Johnny giti ready 100% me yak ngom pachuri alors gin man duju pe liet pa jemi matiti me lo pachuri luani Daniel Soka